I pozdrav ljudi, evo nas ponovno na našem kanalu. Ljudi, danas igramo Hunger Games, znači na mom kanalu, novi serijal, kao što sam im rekao, hrana, sve što ostane skupljamo, treba će nam. Sad idemo, hop, tako. Znači sad će da nekome napadne 100%, kao što je ovaj, ali ja ću ga ipak. Tako je. I šteta ljudi, znači koliko mu je HP sigurno ostalo, ništa, mi idemo na drugu mapu, tako, ali inače jednog smo odrali kao zeca. Evo, baš sad gledamo gdje da uđemo. Svi su ušli negdje. Ajmo, neko nek se pobije, nek završi, tako. Ljudi, da li ste vidjeli poz za JT klip? Ajde da vidimo da li će neko pozdraviti YouTube, ali evo, ulazimo ovdje. Sada će sigurno ući po mene, pošto su vidjeli da sam dobar youtuber. Mislim da se trudim i tako to. Evo, počinje za... Ne, počinje ništa. Ajmo da vidimo šta se dešava tamo, pošto nešto slabo ulaze. Nema igrače, tako to. Evo ovdje, evo ga, 4, 5, znači ja sam zakasnio malo, to je to. Ajmo da se povlačimo sad. Nemamo ništa, ni mač, ni ovo. To ne bi smjeli da se desi, ali eto. Ajmo. Ajmo da nađemo neki chest, ajde. Evo, ovdje, iz ovoga, ali nema ništa, neko je bio ovdje već. Idemo mu po trag izgleda. Evo vidimo šta ovdje ima. Aha. Nema ništa. Nema jedan jedini chest. Stvarno jadno. Ali evo ga, jedan, to, ajde mač da nađemo. Mač. Ovo da ih guram pa. Evo, ajmo mač. Tako je. To nećemo. Evo, imali još negdje ovdje neki chest, tako. Eno. Tako je. Ovo ćemo ostaviti, imam jednu golden apple. Kako ćemo raspodeliti? To mi ne treba, pošto imam već, hrana mi treba. Tako. Ovaj negdje ovdje da vidimo.
vidimo šta ovdje ima. Tako je. TNT, to je dobro. Ovo ću ostavim pošto mi ne treba. Ovdje šta imam, aha, ne treba. Ne ova patka, znači može. I bow imamo. Sad smo se već malo više opremili. Torte. Idemo da vidimo gdje je ovaj distanca. Aha, ti li si tamo. Sad ćemo da te nađemo, da te ubijemo. Prvo što ću da radim jeste ga. Evo, ljudi, sad ću da... Otvorimo tisk. Moram se pomerim. Ništa posebno, ajmo ovaj. Nemoj da mi ovaj ne iđe, evo ga tamo negdje. Ovamo, tačno. Dobro je. Biće nešto od mene, da. Imamo TNT, znači kada postavimo na lika da eksplodira. Sada da ga nađemo, koliko je na distancu. Distanca 55 blokova, mislim, tako nešto. Tako mislim da se gleda. Pa trebalo je već da stignem. Znači, ovdje negdje bi treba da bude. Aha, preminuo. Ne kapiram gdje je. Aha. Kako da uđem dole, ja. Znači ja ovo fakt ne mogu verovati. Kako se ušlo unutra samo. To me zanima. Ja mislim da su preko lavu ušli, ali ne znam gdje. Da li ću gi ubiti? Teško. Nemoguće, dva su. Mislim, logično da ne mogu da ih ubijem, ali eto. Ali barem sad znam kako se ulazi unutra. Tako. Ajmo da vidimo. Deathmatch. Ljudi, još jednu partiju i to je to, evo ga, starting. Znači, počinje za 15 sekunde. Da uzemo neki kit ako mogu, koliko imam, 95 cointa, znači uzet ću sword, stone. Idemo se počinje za 4, 3, 2, 1, go! Znači mora da otvorimo što više često, to bolje. Znači, ljudi, znači ništa nisam dobio. Ovo ne mogu verovati. Ne mogu verovati, znači da ništa nisam dobio. Da ću ga ubiti, da ću ga ubiti. Ajmo kombo. Tako je, ajmo. To. Znači, nisam znao da se mogu sada ga icupim ovoga. Ajmo da ostavimo ovaj chest ovdje. Aha. Tako imamo i bow. Tako.
Hoćemo tim, a? Ne, tim. Tako je. TNT sam ga ubio. Lik imao neke iteme. Ali ovaj lik je odjednom put ušao i kao haker. Ništa ljudi, to bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, komentar. A mi se vidimo od nekih od sljedećih klipova. Ćao!